I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan Photoshop tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da napravite efekat refleksije. Sad, u ovom slučaju ja sam našao ovu fotografiju. Ova fotografija nije baš idealna da bih vam ja to pokazao, jer ovdje već ima neke refleksije, ali jednostavno nisam mogao da nađem bolju na internetu, kako gore se tražio, imale su, ali ova je baš idealna da bih vam ja to pokazao. Sad, ovo naravno ako imate neku vašu fotografiju, slikate i imate neka reka, ovako more, bilo bi lepo da dodate taj efekat, a ja ću vam pokazati kako da ga dodate. Dakle, hajde da počnemo. Znači, želimo da se ovaj grad reflektuje u ovoj vodi. Sad, kako ćemo to da uradimo? Prvo moramo da selektujemo ceo grad. Ne ceo grad, ne recimo do ovde negde, da ne idemo gore u nebo. Kako ćemo to da uradimo? Idemo ovaj kvadrat za refleksiju i jednostavno idemo od ovog kraja, znači idemo ovde od razmaka gde je nivo vode i nivo grada i zaokružujemo ka gore. Znači, recimo, možete ovdje negdje, u mom slučaju. Sad, treba otprilike da gledate da selektujete ova daljina da vam bude ista ovoj. Tako negdje otprilike. Ali, morate, kažem vam, po osjećaju idite, naravno. Sada, što da ćemo da uradimo? Sada treba da idemo copy i da idemo paste. I kao što vidite, sad imamo taj deo, evo ga, taj deo samo tu gore. Šta radimo sa tim delom? Treba da ga sad rotiramo. Sad kako da ga rotiramo? Bukvalno da ga zaokrenemo, ne rotiranje, nego idete edit, transform i idete flip vertical, znači da ga flipujete vertikalno. Sada spuštamo na ovaj nivo, znači ovako bukvalno da se podijede, znači kao da se gledaju u ogledalu, kao što vidite. Sad, ovo nije to što smo mi htjeli i dalje. Sad, kako ćemo da napravimo da se ova tekstura vode izjednači sa ovom slikom? Tako što ćemo ići na ovaj layer i idemo ovdje, ovo vam je inače blending modovi, i stavljat ćemo na soft light. I kao što vidite, sada smo dobili jednu baš dobar efekat same refleksije. Sad, naravno, možete da smanjite, ovo nije toliko baš realno kad ovako izgleda, nego možemo malo da smanjimo i opacity, da ne bude baš neki prevelik. Sad, kao što vidite, ovo nije baš toliko, da kažemo, realno. Što možete još da dodate da bi vam ovo izgledalo još realnije? Znači, idemo ovdje na ovaj layer i idemo transform, edit, pa transform i idemo distort. Sad, uzimamo ovo i razlačimo ovako, dobijamo kao neke trapez otprilike, kao što vidite, ovako nekako. Evo, znači, ne znam sad kako vam objasnim, vidjet ćete i sami koliko je ovo realnije. Evo, sada ćemo da vratimo, znači vidite kako je bilo, a kako je sad. Nekako ovo, ne znam, meni izgleda realnije. Sada ću još malo smanjiti opacity i evo, dobit ćemo neku bolju refleksiju. Ovdje se baš lepo ne vidi jer je ovdje već bila neka prošla refleksija koja je već bila tu, ali nije ni bitno. Shvatili ste suštinu. Tako da, eto ljudi, to je bilo to. Hvala što ste pogledali ovaj klip, nadam se da vam je bio od koristi i da vam se svideo. Ako jeste, bacite like i pretplatite se na moj kanal. Posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranici ste imate u deskripciji, tako da to bi bilo to i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!